wis kadoli bonus dodokan. Wis, kok Ora wis kin si wani kita mau dong salah paham. Bisa. Oh, nanti. Kan durung informasi. Ya udah jangan dodokan. Dume sekin sirawani karo korong. Apa maling-maling ada kundang kan? Kenangan indah masih kebayang. Apa? Janjine pasti Bapak Neraka karo sampeyan. Sampai kapan Bapak Neraka masih kebayang. Madu janji ning tenda biru losan. Oh, Bapak Neraka wara jaluk rokok. Papai raka korong jaluk rokok. nang apa sekian langkah kabare. Maksudnya? Sun arep nyusul isin mareke. Ayang kene nung demen kelingan bae. Angel pisan mangkat di gawat turune. Bos jurus tandur Maju terus panjang mundur. aja disebut jelek-belek kurang. Sopo? Apetris buat member Yanika semuanya. Bapak Raka, si Bapak Raka ini. Papai raka jaluk. Yang bener ngomongnya di depan. Papai raka jaluk rokok. Kerungu dek, adek, kerungu dek. Duduk. Berikan sidok. Tenda biru Los. losara jadi kenangan Bapak Raka. Waktu kula demenan karo sampeyan. Terus Tenda biru egat, egot, egat. sing dadi saksi. Selawase kula ora bakal kari. Nang apa sekian kakak kabare. Apa sidok? Sun pengen nyusul Bapak Neraka isin mareke. Sayang kene nung sayang dengan baik. Angel pisan mantap di kawah turune. Ade PDE Bapak Neraka. Warsa, Wasik kalau masih wasak. waras, Oh. warsa. Ade. Bos jurus tandur ikut deh, dodokan ikut deh. Orang ini kita bateges kita makin sih. Tidak undang-undang sabak ini. Ade, Ada sabak ini. ade PDN. Oh, studio audio. Yes. Oh, waran. Kesuwun kalau. Tenda biru losana jadi kenangan Bapak Neraka. Waktu kula demenan Kalau siapa? ngenianing kosan. Eh, Selawase kula
kisah malam ini. Kang siji anu Tenda malu biru bae. los teman. Kang kian yang dodok bae kin